FDLR. Umutwe wa FDLR urifuza gukuraho ubutegetsi bwa Kigali no kuba washoza intambara mu Rwanda, bityo rero u Rwanda rwamaze gukurira inzira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku murima ko rwose nta biganiro bigomba kubaho hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda, mu gihe umutwe wa FDLR ukibarirwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Leta ya Kinshasa, ubwo ndavuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barakomeza gusaba u Rwanda kuvana abasirikari babwo babarirwa mu bihumbi 10 ku butaka bwa Kongo, ko ari byo bizatuma igihugu cya Kongo kigira amahoro no guhagarika indwara zose bagendereye inyeshyamba za M23. Umusesenguzi mu bya politiki witwa Richard ndetse akaba n'ubundi abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no gutangaza ko inyeshyamba za M23 zihabwa amategeko n'u Rwanda, zifashwa n'u Rwanda, zigahabwa indwara n'u Rwanda, zigakomoka mu Rwanda ndetse zikaba ari n'abanyarwanda, bityo ko rero kujyana ibiganiro hagati ya M23 na Kinshasa nta gisubizo byataga, kubera ko ingabo za M23 zihabwa amategeko n'u Rwanda. Bityo rero ko ahubwo bakwiye gushaka igikorerwa Kigali cyangwa se igikorwa hagati ya Kinshasa na Kigali, mu rwego rwo kugira ngo Kigali ibe yihagarika intambara ibarirwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Richard kandi avuga ko Leta ya Kigali ari ifite uruhare rukomeye cyane mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo ndetse pada M23 bwayo. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zavuze ko ubugubu ibintu bigomba gushakirwa ubu tugera ku gisubizo, mu gihe babona ko nanone ibiganiro bya Washington DC bidafite icyo byatanze biciye mu nzira za diplomasi, mu gihe abasenateri na kongere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari gusaba Donald Trump gukoresha imbaraga z'umurengera izishoboka zose afite ndetse zishobora gukemura ibibazo hagati ya Leta y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amasezerano yasinyiwe ku itariki 4 mu Ukuboza mu kwa 12 mu mwaka ushize wa 2025, tukaba tugeze hafi mu kwa 9 ku mwaka ukurikiyeho wa 2026, ni hafi amezi 10 nta gisubizo kiraboneka, ndetse mu gihe bari bihaye intego y'ibisi igera kuri 90 mu gihe kingana n'amezi 3 gusa. Kandi uyu nguri Richard avuga ko ibihano byafatiwe Leta y'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda ko nubwo nta kintu na kimwe byageza kuri Leta ya Kigali, ko wenda bihagarike rero mu kugura indwara cyangwa se kubona inkunga ituruka mu mahanga, ubufatanye mu bya peteroli hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Rwanda, cyane cyane mu gisirikare RTF, no mu kugura indwaro ku Rwanda. Ntacyo byigeze rero byageza rero ku Rwanda, ariko biriya bihano ngo byari bikwiriye kubera ko ari by'igihe kirekire gahari, bifite igihe bizatanga umusaruro niko we abyumva. Reka twifashishe rero inyandiko z'ibyavugiwe mu makuru, ariko nanone turavuga rero cyangwa se turibanda ku by'u Rwanda rwatangaje ndetse biragizwe n'uruhare na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, wamaze gukurira inzira ku murima ibihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri rwose nta kumvikana guhari ku mpande zombi ku bigendanye no kuba bakemura ibibazo by'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe rero u Rwanda rwo rukivuga ko hakiri FDLR. Mu gihe FDLR rero igihari, u Rwanda ruravuga ko nta no kuvana abasirikari barwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa gukanda subscribe cyangwa se abone mu rwego rwo kugira ngo tujye tugumya kubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi, turagutegurira kandi turakugezaho amasaha 24 ku yandi 24. Reka nifashishe inyandiko rero z'umusesenguzi rero ku karere k'ibiyaga bigari, uvuga ko kandi amaherezo y'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaba urukomatane rw'ingamba zinyuranye. Amasezerano y'amahoro Perezida w'u Rwanda na Perezida w'u Rwanda Kagame na Perezida wa DRC Felix Tshisekedi basinyiye Washington DC yahagarikiwe na Perezida wa Amerika Donald Trump ku itariki 4 Ukuboza mu kwa 12 mu mwaka wa 2025, ntarashobora rero kurangiza intambara mu buryo kandi ateganya. Harimo rero ko u Rwanda rucyura ako kanya ingabo zarwo, ndetse kandi zigereranywa ko rero zigera mu bihumbi zikava mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo DRC. Ayo masezerano kandi arasaba Leta ya DRC kurandura cyangwa se kwaka ubushobozi bwo gukora neutralize, ibyo bita neutralize cyangwa se
neutralize ndetse umutwe w'inyeshyamba wa FDLR. Dr Richard Monicraft ndetse ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari mu kigo mpuzamahanga kigenga cy'ubushakashatsi ku kigo cyo gukemura amakimbirane International Crisis Group yabwiye igitangazamakuru cya BBC gahuza imiryango ko nibwo nanone bisa ngaho ibintu byabaye nk'ibiceceka ku rugamba atari ko bimeze, aho abantu bari gucakirana bari no gupfa, ariko ubwo nanone bimeze kuko ahubwo ko impande zombi zihaganye ndetse zahinduye umuvuro zarwanagamo mbere. Ati uburyo barimo bararwanamo bitandukanye nuko barwanaga rero mbere, bityo rero bigatuma rero ari nayo mpamvu rero bagikomeje guhura rero n'imbogamizi zituma bacakirana bakesurana mu buryo buziguye cyangwa se butaziguye. Nanone kandi M23 nanone ubu igenzura ibice binini cyane mu ntara ya Kivu ya ruguru na Kivu y'amajyepfo ndetse n'imijyi ya Goma na Bukavu, imirwa mikuru y'izo ntara kandi mu Kuboza 2025 nyuma y'iminsi ndetse u Rwanda na DRC bisinye n'amasezerano y'amahoro. M23 yanafashe n'umujyi wa Uvira, nubwo kandi nabonye hasohoka itangazo rya MRDP ko ubundi Uvira abayegereye. M23 kandi yafashe rero umujyi wa Uvira yubiza kuva bwo kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byashize ku Rwanda. Gishasa rero n'inzobere za ONU bashinja u Rwanda no gufasha M23 ndetse no kuwuhira imyitozo, kubaha abasirikare ibikoresho no kuwuha amategeko. U Rwanda kandi rurashikana rukavuga ko rwashizeho ingamba z'ubwirinzi. Gishasa na Amerika bo bakomeje gusaba u Rwanda gukura ingabo zarwo ndetse muri RDC. Ku rundi ruhande kandi Kigali n'izo raporo za ONU ndetse bashinja Leta ya DRC gukorana n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse ukorera mu burasirazuba bwa DRC. Kinshasa kandi irabihakana ivuga ko kandi nta gahunda ya leta iriho yo gukorana na FDLR ndetse muri Nyakanga uyu mwaka Kinshasa yagiranye amasezerano na FDLR, aho umutwe wavuze ko nanone wemeye gushyira rero intwaro hasi hadakoreshejwe imbaraga, ahubwo hakoreshejwe ubukangurambaga. Leta y'u Rwanda kandi yamaganye ayo masezerano hagati ya Leta ya DRC na FDLR mu butumwa yatangaje kuri rubuga nkoranyambaga rwa X. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yavuze ko ayo masezerano ari amayeri ya politiki yo gutinza aribwo gukoreshwa rero na Kinshasa, ndetse kuri uwo mutwe rero u Rwanda rushinja rero kugira uruhare rero muri jenoside yabaye mu Rwanda mu 1994. Umuvugizi kandi umutwe wa FDLR yitwa Chulagoma yabwiye BBC ko muri ayo masezerano wajyanye na Kinshasa ndetse witeguye gusubira rero mu Rwanda kandi ko wemera rero ko icyaha ari gatozi kandi rero ushyigikiye ko udashyigikiye umuco wo kudahara, ndetse ko bamwe mu bawugize bashinjwa rero kugira uruhare muri jenoside biteguye ko baburanishwa n'ubundi rero ubundi ugahangana ndetse imbere mu gihugu mu rubuga rwa politiki. Dr kandi Monicraft yemera ko umutwe wa FDLR ufitanye isano rwose n'abakoze jenoside mu Rwanda mu 1994, ariko akongeraho ati ubushobozi bwawo bwo gukomeretsa no gukwirakwiza u Rwanda no kwangiza u Rwanda aburi hasi cyane. Ndetse nanavuga ko General James Kabarebe mu mwaka wa 2019 yavuze ko FDLR ntahaye kiteshe ku Rwanda kandi ahanini nageremeranya n'ibyo ngibyo yavuze, nuko yakomeje abisobanura. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko kandi FDLR ndetse bakorana n'ingabo za Kongo kandi ibyo rero ari ukuri, ariko rero uko rero gukorana rero kwiyongereye cyane mu guhera mu mwaka wa 2020, ari nacyo rero gihe rero u Rwanda ngo rwashize ingabo M23 mu burasirazuba bwa DRC, kandi ko ntekereza ko rero icyo ibyo bigaragaza rero no kugaba mu burasirazuba bwa DRC bitwe yitwaje intwaro ndetse ukoresheje bwa DRC bitwitwaje intwaro ukoresheje igenzura biba rero bishobora rero guhuhura ikibazo kugira ngo bitume rero gitera intambwe yo gukemuka. Mu myaka kandi yabanjirije uko kongera kwaduka kw'intambara, FARDC n'ingabo z'u Rwanda RDF baragiye rero bakorana ibikorwa bya gisirikare ndetse bahuriyeho byo guhashya umutwe wa FDLR mu mwaka wa 2019 rero. Nanone kandi baniciyemo wari umukuru wa Sylvestre Mudacumura. Mu Kuboza rero mu kwa 2025 Perezida Trump yavuze ko kandi amasezerano y'amahoro
amasezerano y'amahoro Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi basinye yemeza bidasubirwaho bwumvikane muri Kamena wari mu kwa gatandatu wa mwaka n'ubundi bari baremeranyishaho nyine byagombaga rero nyine gukemura ayo makimbirane. Dr Monicraft kandi avuga ko kandi kugira ngo nanone intambara irangire rero hari icyo bisaba ku Rwanda ndetse DRCF ya 23 agira ati kandi irangira ry'intambara rikeneye rukomutanira kuko u Rwanda ruhava ndetse ruhakura ingabo ukwizeza umutekano u Rwanda bikozwe na Kinshasa ku bijyanye na FDLR kandi ku bijyanye n'ibindi bibazo byo mu burasirazuba bwa DRC ndetse nanone isenywa rya M23 hamwe n'ikindi gishobora nanone kuba kirimo uburyo bw'uko hari icyakorwa ndetse ku buyobozi ndetse cyangwa se ku bayobozi bayo bafatiwe ibihano cyangwa se bakaba rero barakatiwe igifungo kirekire cyangwa se icy'urupfu muri DRC kandi ibyo bikaba rero bigaragara rero ko ari imbogamizi ku mahoro. Rero ibyo bintu bigomba nanone kuganirwaho. Umusesenguzi kandi avuga ko ibihano bikomeye Amerika yafatiye ingabo z'u Rwanda ndetse na bamwe rero mu basirikari b'u Rwanda ku rwego rwo hejuru ndetse bazo rero kuri ubu rero tubona rero ingaruka nimwe rero byagize rero ko intwaro zigurishwa kuri RDF cyangwa se ku rugamba z'imyitozo kandi ndabizi ko kampani nini zibikomoka kuri peteroli zo mu burengerazuba ndetse n'Uburayi na Amerika ndetse nanone zishobora kubona uburyo bwo gutuma rero zikomeza gukorana na RDF rero muri Mozambique. Gusa yongera ko kandi guhana igisirikare cyose ari ikintu urebye ndetse gitanga umusaruro w'igihe kirekire. Rero kuri ubu rero ingaruka si nini cyane rero ariko tugomba kwemera ko nanone ngari ikintu kidasanzwe cyane ndetse muri bino bihano nyine byafashwe muri ibyo biganiro kandi nanone by'amahoro biherutse nanone kuba impande zombi zemeye rero ko kwa mbere hazaterwa intambwe ndetse ya mbere yo kugenzura ihuriweho ndetse mu kugarura amahoro muri DRC. Reka tuzarebe uko bizagenda biransuye iki kintu kiganiro cyo kuri uyu munsi wa none rero rema abaha ibyo kurya amafaranga n'ubuzima yitwa Exafifu.